Glenn, io mi adesso più sia Se non mi lavoro. So questo uomo lo, mia nonna. For 10 minutes. Yeah, for 10 minutes. iyaqala yini ngabe ayiqali nangabe ibe khona iqale nini injongo yena i-tournament inuyiphi sihlabe siqoqa naye la labanyeli bamatingagogo ebholeni lesinyawo besimatingagogo labanye ngalati bekusakada bamatinga-GTZ kepha yena ngekhathadalo abatali bakhe bathi ngomzwandile wakasibelana sihlabe siqoqa naye kubuka lena tournament letabe ihlanganisa bantu labasha kuyo inyanga yabantu labasha ngale kwa-5 lakuphela imidlalo lapho sihlabe sihlanganisa khona siqale sithi sport mix sibuke ukuthi ngabe kuphethambe phambili kuyo imidlalo nje kwehlukana kwayo kepha sitawuhamba se-KZN sanibonana emdubane sanibonana e-KZN ke thembe ukuthi konke ku-right silakubuka ukuthi simo sinjani siyati ukuthi kunanayo imvo lebathi i-march and march ngibonile nje sukela itolo nakuthali bo-Pietermaritzburg endas eDurban ikhona i-march and march sibabuka ukuthi ngabe simo sinjani ngede yini Mzansi i-countdown eseyiqalile futhi SABC 3 ikhaya lakho lasemthethweni lenzabe yamhlaba ye-FIFA 2026 kusuka namhla ka-11 enhlaba kumhla ka-19 kuKholwane 2026 kunjalo imidlalo leku-34 bukhoma ku-SABC 3 naku-SABC Plus umnyakade wale midlalo udango kuwe etiteshini temisakato ye-SABC evenilonke kusukela emkhosini wokuvula kuya emdlalweni lokukhulu wecala lapho iNingizimu Afrika iyovala emandla khona nelicembu lesivela seMexico lokhu kungetulu kwebhola lona ngumzuzu wethu all of us all in kawufela ungaphithelwa nakancane ku-SABC kuphela umsakato losemthethweni wenzibe yemhlaba ye-FIFA 2026 so vele khona GTZ atindlela ekusakata la ekhaya kukhona Andrew Madiba drivers dabuka nayo tournament yakhe la ihlelile yebantu ulabasha bengibale indzaba ukuthi udlale ecenjini letingwenyama iBombela United kepha akaqali lapho manyene amacembu lagijime kuwo leli cembu lekhohloko mani lasePinari la bekangikapteni vele welicembu vele ukuthi mangekho yena alidlali icembu noma simo sinjani utawulandwa abekhona ekokho akubingelele enkwamukele ehlelweni injabulo ukuthi benawe namhla Angibingelele kuba laleli beligwala gwala ngibingelele kuwe Thembelihle siyabonga ukuthi nisimeme sesport talk uGTZ kusemini Ngiyathi ukuthi bebangakulazi kwele ukuthi bekhona mhlawumbe emakhathakhatha lokho wasebenzisa umsebenzi boti bonakalela enkundleni kancane nje siba highlight la ekhaya ihlanzeni uDumile bakwati kubuka la uthamba khona ngemidlalo webhola letinyawo ngapha emacembu logijime kuwo sonibale icembu leBombela United Chelsea kuba necembu belibitwa ngeChelsea kaCastle ngabuya ngadlala kweNesprit City under coach Mavula then under coach Mavula ngihamba ngaya ePinari uThabo All Stars ngicabanga lecembu lokhuluma ngalo iThabo All Stars webhayi ngifike ngaba captain weqembu leThabo All Stars then ngihamba ngawudlala kuMbombela United 2012 season amathambo kasangasavuka yeah washiya usathana I know bese ngasalunga ngabeka phansi. Alright. Losho ukuthi ibhola letinyawo uqala wena kube ngumzwandile sebathi ibhola letinyawo akasimela ibhola letinyawo. Yeah ngiphelele lengikwatiko vele ibhola letinyawo. Lengisho ukuthi isikhathi lesinyenti ngisicithe ebhola letinyawo from esikolweni outside school vele ibhola nje waye. Alright. Ngimajele ukuthi uke waba lomusha ngathi mhlawumbe safaka khona lapho. Mulomusha lomdzala komusha sekulomusha labanye abantu abafuni ukusishaya stage ukuthi hayi ngisase lomusha into lemcoka ukuthi mina ngizawusuka umuntu lomusha uthambena nayo i-tournament lekhona GTZ Sports Tournament ukuthi ngelanga lebantu labasha ubacoce babenza wena asifuna i-tournament kuqala ukuthi bekhona nabeyathi kuqala injongo yini yeah sibonga Thembelihle ushilo ukuthi sikhula sifika la sikhona khona sicale saba abantu labasha kubaleka ukuba ngumuntu lomusha ku bantu lophila nabo nebantu lokuchitha isikhathi lesinyenti ngiko namuhla lokudetermine la sikhona khona sifikile especially mangabe udlala ibhola letinyawo sikhule sidlala ibhola yebo ngicabanga kwe career yami lengikuthanza kakhulu bekuba kudlala etikolweni kudlala ibhola etikolweni ngifunze eLikazi Central
laba labafundi elikazi Central batovumelana nami bakhumbule ukuthi bekuneli ground bekunema tournament libekadlala lapha elikazi Central njalo ngebreak bekuba ene tournament yema class ngilale igama la gogo lathatha khona indzawo la bese eliyakhula kuba ke ngogo so senda le tournament yetikolwa sibuke bunanzi bekudlala ku school tournament noma kudlala etikolweni ngoba uthi mase ucethile lo munye mhlambe makafika after ka grade 12 ubese akasachubeki nekudlala ibhola ekunyawo kodwa ke la high school ngila kumnanzi khona nale bheki nje le ukuthi niyakhona kubreaker ukuthi mina ngwasemayibuye wena wasebonhlanhla angeke nesihlule mara ngabo 4 thola ukuthi indlela ngathi kwe team le 1 mara anifunzi esikoleni lesona so ngibuke ukuthi ake ngihlanganise etikolo la ngidlale khona etikolweni ngila enjoy khona ngahlanganisa etikolwa ngahlanganisa i St Marks iPortia Shabangu imayibuye nebonhlanhla ngathi ake ngibone ukuthi kule sport talk with GTZ ukhona into engingakwenda ku grassroots 11 so ngacala ngathi this is the first tournament yecala ngizathembelihle yecala siyathemba ukuthi itawuhamba ihambe ikhulu ukuthi abekwentekane lokho lekabe kwenteka tabe kwenteka kuphi simema bantu labatsandza ibhola letinyawo especially laba bantu ababo labafunda kule tikolo letine lentibalile inkhuluma swati namuhla kola letine lentibalile ukuthi babe khona eValencia mhla ka16 lilanga leligutshwa lapha eNingizimu Afrika njenge youth day so ababuye sitawuhlala eValencia sports ground imidlalo iyaqala ngo10 AM bese sengiqele nalaba lengithemba ukuthi benda lokubalekile kakhulu emphakathini bosomatekisi ili top star iyobe idlala neqembu siyalishaya la ngiyobe ngidlala khona ngikhomba laba lengimenda le tournament ukuthi ngisagijima phela ngeke tournament ngicabanga ukuthi sengiyekelile so yoba ama cutting razor siyalishaya yodlala ne top stars then from this expect ukuthi around boma 3:30 sibe siqala ifinal ukhumbule ukuthi kusebusika konseshona la sifuna ukuthi banivana sikhona kuba khulula kusanesikhathi ngoba the following day it's a normal day eSouth Africa so bakhona ukuthi bahambe bayophumula kusanesikhathi lekungichaza kakhulu gogo ukuthi even nasetikolweni enyalo sababone kuhle ukuthi asekubiyelele lesiko lesakhula kulo thile ukuthi njalo ngabona sithathu tikolo asetibe busy tibe matasa la abantwana bathola badlala akhona ukuthi ufuna sikubalansise kube imfundo kuphinde futhi kube ngito atemidlalo kepha asesijike la nasibuya sale siyisonga lento umshosho uhlaba usamila kuyacaca ukuthi leti dihlaba ndakusana kubekile interview yethu sesiyabuyisonga nje naye la GTZ gogo Mzondile wakasimelane naye indzaba lefuna kutshele yona awatholi yini amathikithi akho Red Bull Symphonic yalomnyaka ungakhathateki iSABC 1 inembukiso lowenda wena ngelisonto mhla ngo14 inhlaba iSABC itakulethela imidlalo bukhoma ya Red Bull Symphonic lebuya eMonte Casino kwecala nga emlandweni wayo iRed Bull Symphonic itaba nemusa nebaquli lababili umdlali wehouse Sun and musician kanye nemncintiswano dlala thuzene njengoba benda emakatalogu abo laqatshangwe kabusha leqembu leliphelele leSymphonic ngaphansi kwemcondzisi Chart Hendricks ungaphuthelwa yindlu ye-Afro ye-Red Bull Symphonic Our Home itawusakatwa bukhoma ngelisonto mhla ka14 nga 5:30 ebusuku ku-SABC 1 kumzansi for sure ekokho lomunye ngabuta ukuthi letikolo utikhethe enjani ngabe esikhathini lesitako tiyawuniketwa letinye itikolo lithuba ukuthi nabe babe yingcenye yana yi-tournament ye-GTZ Sports Tournament ngicabanga ukuthi going forward eminyakeni lotako sawusebenzisa letinye itikolo lesingakade isebenzise kule tournament ngisitwe ngithom so le idea le ngithema ngiyishare na Tom Western Marks Tom yama Jomoson driver coach chairman so wangitshela ukuthi hayi latatiko lacabanga ukuthi mhlambe dingaletha bunanzi ekudlaleni ibhola ngilethi khola lethi nalethi okay letinye ungitshelile but unfortunately ukuthi esikhathi ne respond ukuthi babuye kithi babuye sekulate so kungako late 4 dikhonile kubuya in time ngalesikhathi sisenda lama invitation okay ukuthi abavele ma secondary nemhlambe esikhathini lesitako singawabona nawo ema primary
achutselana uyathi ke mina ngitifela Hey. ngalabo sesi labo sesi bathi awuthola YouTube khona leti kole ngase badlala la sakhuluma ngeSt Marks khona team Yeah. leti kole badlala bo sesi bathi awuthola YouTube ke nabo sesibuka nayo my primary ngiyacabanga uma ngisuka endlini lempendulo benginayo bengathi ukuthi utangibuta ngabo sesi yeah benginayo lempendulo yes sibuke ukuthi ikhule le tournament Thembelihle yebo labaningi babuke ukuthi ngiyaya yini ema primary so ngiyaya yini ekubukeni libhola letinyawo labo maka yebo soshilo ngeSt Marks ngile ngayibukela idlala ine scheme noma ngisho ukuthi ine team loyibukela nawe uenjoy ubone ngalendlela improvement lekhona kulesa sikole seSt Marks so we are looking forward ukuthi kube ne primary kube nema secondary kube nelibhola letinyawo labo maka then from there siyobona ukuthi si structure kanjani ukuthi le tournament le ichubeke idlale mara konke lokho lesikubalile na secondary primaries sifake nelibhola labo maka la tikolweni ukuthi awuba khona Thembelihle Akaba mnazi makaba njalo nami ngigabe khona sifake bomake nami sengibala ngaphakathi inside asibameme ngesikhathi asibameme bafika kakhulu kade abantu labasha bagcine abantu labasha ngeholide la ngempela sonto ngoba umgcina mlomusha kulizimshonelanga ufike endlini sakatsele avele alala asibabi Anginibite balaleli bemsakato ligwalagwala FM nalabo labathanza libhola letinyawo Sport Talk with GTZ siyanmema mhla ka16 June 2026 lapha eValencia Sports Ground i-tournament yetikolo lena i-high school iyawucala ngo10 AM ekseni kuthi made kube insimbi ya 5 PM enzambama buyani ke sitawungcebeleka njalo kusathi ukuthi lelanga leli lihlonishwa kakhulu liphinze ligujwe njengelanga le Youth Month lapha eNingizimu Afrika sengeliputsa ngiyathi ukuthi udabadzinga abachazi esikhatsini lesitabo ashiyethi nembolo takho kuma socials utholakala kanjani yebo hey since inkathazo 072 bangakufaka please go 072817341 mangabe nawe ngilomunye lofuna kuphosa liche esivivaneni 072817341